abakunzi bacu noneho tubazaniye amakuru menshi meza cyane akomeye ku ekipe ya Rayon Sport ndetse na transfer zitandukanye ziri kuvuza ubuhuha ku mugabane w'Uburayi. Amakuru atariho ivumbi aryoshye ya Murera ndetse na rutahizamu wanyu, rutahizamu w'Abariyo, rutahizamu w'abafana, rutahizamu wa ekipe ya Rayon Sport umukongomani Shadrack Bello yamaze kuganira n'itangazamakuru kuva yagera mu Rwanda, kuva yatangira imyitozo hariya mu Nzove. Ubwo imyitozo yari irangiye, itangazamakuru ryamwegereye rimubaza ibibazo byinshi nabagira gutya arabisubiza. Umutoza nawe yagize gutya nawe aganira n'itangazamakuru abwira abantu ko nta bwoba na bukeya ekipe atoza ya Rayon Sport ifite, ndetse agaragaza n'icyizere ifitiye bitewe n'umubare w'abakinnyi afite, ubuhanga bafite. Bigaragara ko yishimiye gutoza Rayon Sport, bigaragaza ko afitiye icyizere abakinnyi be ndetse n'abakinnyi ekipe ikomeje kumwongereramo, abakinnyi bari kuzanwa na bano ba perezida, abafana bo muri kugura n'abandi bakinnyi benshi cyane Rayon Sport isanganwe. Umutoza yamaze kugaragaza neza ko afite icyizere Rayon Sport, mu gihe umutoza ushinzwe ibyo kongera ingufu, umutoza wa fizike nawe ari mu nzira agaruka mu Rwanda. Mugenda yishimiye Eric Bakame nawe umutoza w'abazamu akomeje kugaragaza ko Kuyate cyangwa se wa muzamu Rayon Sport yaguze, twari turimo twibazaho tuvuga ko amafaranga yaguzwe Kuyate ngo yaba yahiye. Ndayishimiye Eric yamaze kubinyomoza avuga ko Kuyate ari umukinnyi mwiza cyane, ari umuzamu mwiza w'umuhanga. N'andi makuru menshi agendanye na Rayon Sport, transfer zo mu Rwanda, i Burayi ndetse n'ibyo Enzo Maresca amaze kubwira itangazamakuru mu kanya, amaze kuvuga ku ekipe ya PSG bazakina nayo, byose urabikurikirana muri kiganiro. Ntibibagirwe rero gukora subscribe niba uri mushyashya hano, ndetse unasharinga ibiganiro byacu, wibuka no gukanda ku kazogero, wibuka no gukanda ku kazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Amakuru aturuka mu Nzove aravuga neza ko umutoza ndetse n'abakinnyi be bameze neza, imyitozo irakomeje, abafana bari gusesera bakaza ku kibuga nubwo batarahabwa uburenganzira, bakaza gukurikirana imyitozo y'imbaraga nyinshi cyane, imyitozo iri mu bwenge no guhatana bikomeye cyane. Imyitozo yagaragayemo abakinnyi ba Rayon Sport ndetse n'abandi bane, amazina yabo tutaratangaza neza ku mugaragaro, ariko tukazaba tuzabatangariza ejo, bagiye kwiyongera muri squad ya Rayon Sport. Rayon Sport nta mikino ifite, Rayon Sport iri kugura amanywa nijoro abakinnyi bashyashya bafite imbaraga nshya, amaraso mashya mu ekipe ya Rayon Sport. Ibyo rero birashyira Rayon Sport mu ma ekipe afite imbaraga azabasha guhangana mu mikino nyafurika. Ari nako rutahizamu wabo ejo wagaragaye mu myitozo n'imbaraga nyinshi cyane kuri match ya mbere cyangwa se ku myitozo ya mbere, agahita komve ku mufana, agahita yigarurira umufana. Nawe uyu munsi yagize icyo abwira itangazamakuru. Bari bahari ari benshi cyane baje kureba rutahizamu w'Umureyo Shadrack Bello Bengo, umukinnyi w'umukongomani w'icyamamare w'igitangaza wamenyekanye mu gihugu cya Kongo, waguzwe akayabo k'amafaranga menshi cyane ekipe ya Rayon Sport itari yarigeze gura undi mukinnyi uwo ari we wese, amafaranga arenga ibihumbi 30 by'idolari. N'amafaranga menshi guturuka mu mifuka y'abagabo ba Rayon Sport iramwishyura Shadrack Bengo Bello. None aka kanya nayo imbere y'itangazamakuru yavuze ibintu byinshi cyane byakangaranyije abanyamakuru, abwira abanyamakuru ko ama ekipe nka Tupurisa Mazembe ndetse n'andi makipe akomeye yo muri Kongo yamushakishaga hasi hejuru, ko byari intambara ikomeye, ndetse na DSMP yari arimo yashaka kumwongera amasezerano, n'andi makipe menshi cyane, amakipe yo muri Maroc, muri Tunisia, amakipe yo muri Egypt. Ayo ni amakipe yose ngo yashakaga Shadrack Bengo Bello, ariko biza kurangira uyu musore yerekeje i Kigali, afata indege aza gukinira ekipe ya Rayon Sport. Atitaye ku byo ayo makipe yamuhaga, we yagaragaje urukundo rwa Rayon Sport, byanatumye aza gukinira Rayon Sport nyuma yo gukatira amakipe nka za Tupurisa Mazembe, ikipe y'umuherwe Mezi Katumbi ibarizwa mu mujyi wa Lubumbashi. Ibyo rero byamugize umwe mu bakinnyi bahenze cyane muri transfer Rayon Sport yigeze ikora no mu mateka yayo. Kano kanya rero akaba ari nawe mu myitozo hamwe n'abandi mu Nzove,
ibintu byashimishije abafana, uburyo ari kwitwara biragaragaza ko bwose afite ubushobozi, umupira wuzi. Ibyo byo ni ibisanzwe abakongomani ku mupira, ni ibintu byabo. Umwataka w'umukongomani murabizi ko Rayon Sport igibahira kenshi cyane. Mu Nzove rero biri gucika, umuriro ni mwinshi cyane, abafana ni benshi ku kibuga, imyitozo y'imbaraga myinshi, abakinnyi bafite ishyaka no guhangana. Ibyo nibyo turi kubona muri Rayon Sport uyu munsi, ndetse n'andi makuru menshi cyane ari gukomeza kuvugwa mu ekipe ya Rayon Sport yose turaza kuyabagezaho. Abakinnyi bashyashya bagiye gusinyishwa, ibyo abatoza bari gutegura, ndetse n'imigabo n'imigambi y'abayobozi ba Rayon Sport. Ibyo nibyo turimo twitonze. Transfer zo hanze nazo zakomeje gucicikana. Inkuru zavugaga ku mukinnyi w'umwongereza ukinira ikipe ya Chelsea, Noni Madueke, bizivuga ko agomba kwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Iyo nkuru nayo yamaze kuba confirmed. Ubu Noni Madueke yamaze kugera i Londres, mu mujyi n'ubundi asanzwe abarizwamo n'ikipe ya Chelsea, ariko noneho yagiye mu kandi gace, yagiye gukora test cyangwa se ikizami cy'ubuzima mu ikipe ya Arsenal. Abafana ba Arsenal batangiye bitotomba bibaza impamvu uyu mutoza wabo ari kugura muri Chelsea, agura Noni Madueke, Arteta. Ariko nyine bari abafana, kandi umutoza nayo yarafite icyo yabonye muri Noni Madueke, akaba ariyo mpamvu arenga miliyoni 50 zamaze gutangwa ubu ngubu. Noni Madueke akaba ari umukinnyi wa ekipe ya Arsenal, nyuma yo gusiga bagenzi be muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafite umukino wa nyuma bazakina na Paris Saint-Germain ku cyumweru, ari nabyo umutoza yahise aza imbere y'itangazamakuru, ubundi agaragariza abanyamakuru ko iyo umukinnyi ashaka kugenda ngo badafite uburenganzira bwo kumubuza kugenda. Ndetse navuga ko ikipe ya Chelsea cyangwa se we nk'umutoza Enzo Maresca atigeze abwira Noni Madueke ko atamukeneye cyangwa ko atazamukoresha, cyangwa se amubwire ngo nashaka ahandi ajya, ko Chelsea itigeze ikora ibyo bintu. Ahubwo umukinnyi ku giti cye wagaragaje uruhare rw'uko ashaka kuva muri ekipe ya Chelsea. Umutoza rero na bagenzi be ndetse na ekipe muri rusange bavuze neza ko bo batashobora kubangamira umuntu mu gihe yifuza kugenda, ahagiye hariho abona azishimira. Enzo Maresca ati iyo umuntu yishimye cyangwa se umukinnyi wacu niba yishimye ajyana bamushimishije, natwe turishimye. So n'izindi transfer nyinshi ziri kuvugwa mu ibanga rikomeye, transfer ziri gucicikana ku mugabane w'Uburayi. Amakuru atangiye kuvuga kuri final, abakinnyi bari tayari bazakina final bose. Amakipe arakomeje guhaha Victor Gyökeres, umunyaswede ukomeje kuvugwa cyane cyane mu ikipe ya Arsenal. Abandi bakinnyi benshi cyane, Rodrigo n'abandi benshi cyane ekipe ya Arsenal iri gushaka. Arsenal rero izaba ifite imbaraga cyane cyane mu gice kigendanye n'ubusatirizi. Iyi kipe ikaba iri kwiyubaka ishyizemo imbaraga nyinshi cyane. Ibyo rero bikaba bigira imwe mu makipe meza cyane azaba akomeye ku mugabane w'Uburayi, mu gihe ariko n'andi nayo adasinziriye ari kugura. Amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza cyane za Manchester United n'andi makipe bose kugura birakataje cyane. Ariko mu ikipe ya Liverpool abakinnyi barashaka kwigendera, abakinnyi bashaka kuva muri Liverpool. Luis Diaz arashaka kugenda, Ibrahim Konate arashaka kugenda. Uvuga ngo Liverpool barashaka kuyisakambura bose bakigendera. Ni ibintu bikomeye cyane nyuma yuko itakaje umukinnyi Diego Jota witabye Imana mu minsi yashize. Abakinnyi rero nabo bari gushaka kuva mu ekipe ya Liverpool bakigira gushakira ahandi, mu gihe Real Madrid iryamirije cyane kuri Ibrahim Konate, naho Luis Diaz nawe FC Barcelona ikaba imushakira hasi hejuru. Abakinnyi rero nabo bakomeje kugaragaza umuhate w'uko bashaka kuva muri no ekipe ya Liverpool. So ni ibintu bikomeye cyane gusimbuza aba bakinnyi, gushaka abandi bazabasimbura. Ni ibintu by'igitangaza gikomeye cyane, ndetse akaba ari n'ibintu bizagora uyu mutoza Arne Slot kubona abasimbura baba bakinnyi. Ibintu atari yiteguye kuko isoko ry'igura n'igurisha abeza burya baba batangiye gushiramo. Amakipe ari maso ari kugura amanywa nijoro. Ariko rero Liverpool nimwibagirwa ko ari ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona cya sezo ishize 2024-2025. Nta gitangaza rero nubwo bavamo, Liverpool izakomeza ari Liverpool ndetse ishyiremo n'imbaraga nyinshi cyane. So amakuru y'imikino y'abari menshi cyane, menshi ku kigero utabasha kuyavugaho, ariko ayari hit kano kanya nayo ngayo nuko ama ekipe cyane iyo mu Rwanda Rayon Sport, APR
n'andi yo hanze, ndetse n'inkuru ya Noni Madueke iri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, kuko Noni Madueke asize bagenzi be muri kampo bari kwitegura umukino bazakina ku cyumweru wa finali, agahitamo kuri indege. Ni ibintu bigaragaza ko koko uyu musore yashakaga kugenda cyane, ku buryo yarategereje ko transfer iba confirmed hagati y'amakipe. Ibisigaye ubanza nubwo yaba ari kuri line up iri bubanze mu kibuga kuri uwo munsi ari wo wa final, ubanza atakina ahubwo yahita yegera Rwanda. So iyo nkuru rero n'ibindi byose biri kugenda bitangazwa mu itangazamakuru bitandukanye, amatransfer menshi ari kuvuza ibihuha ku mugabane w'u Burayi ndetse no hanze. Ibyo rero nibyo twajemo, abo Rayon Sport iri kugura, APR, Mukura, Polisi ndetse n'andi makipe menshi cyane hano akomeje kubica bigacika. So mwakoze rero kudukurikira, nimwibagirwe gukora twatuntu twavuganye subscribe n'utundi, niba ari ubwa mbere rero kugeza hano hantu.